Uratsiyatana mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, Paul Kagame na Felix Tshisekedi bakomeje kubwizanya nani narimwe ku mugaragaro. Pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades. Kagame ati yewe muhungu urasetsa imikara niba wibwira ko mu Banyarwanda bazi amateka yabo hari wakwemeranya nawe nta numwe. Ubutegetsi bwa Kongo ntibunyuzwe na gato n'imyitwarire y'ingabo za EAC. Ahanze ijisho uyobora ingabo za EAC Tshisekedi ati ntimwazanywe no kugusha neza M23. Abatumirwa baratwereka akaga n'ingaruka mu mujyi ihangana ryongeza ubukana. Ese abenegihugu miliyoni na miliyoni bashobora kugira ijambo muri iki kibazo? Hari icyo bahindura? Turabiganiraho n'abatumirwa kuri uyu wa gatanu guhera saa 9 z'umugoroba ku isaha y'i Paris, saa 2 z'ijoro i Kigali, ni ukuvuga saa 7 z'amanywa Washington DC na Montreal. Namwe mushobora gutangamo ibitekerezo tubahaye ikaze mwese.